Manang Biyana! Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya kunti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, gilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, bala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambannog ka nga agapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Inihada kayo matgayam nanang. bumangon ka dita taing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapo iti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amok kunti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaek no addadadael tangipon mo. Apay, masapul pa'y lang. Ay na, Rika. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpot nga perme dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lami siguro da itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapoy ti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga nga ramidok dito tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa mo nagasawa kayon. Alda ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rod ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, No siyak ta kinaasawa ken kuana. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kaslag pampambar nga bilang. Takanayon mo takas jayag. bakit? Mangalatan sa itibabaw ninta. Tapno da katulungan ta dito balay. Taray, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mabambanugak mo titi trabaho bakit? Ay, pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marikrik na kano daduma. Kat sinungay nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pula kakadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulungay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibagaman tagpaso kanyak.
Ayan na ngagpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agamam mo kayo niya. Ha? Ay, saan manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok manang. Siguradom lang nga agsasao kay tagpaiso sale. Han nga siya tiluklukwan niya. Umay kamot sumango dito yung lamisanan, Sali. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Anuhan? Baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo at nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Kanya klase ti pa nagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak! Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nagurdirak man ita kaaruba. Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga rod ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek na mitiday dyan nga babonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nya mo ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ila'y bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Saan nakakasta? Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Kabisi ka mat nga agsil-silpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Diyaka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga minang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Kundatang, tapagim imunan mo ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Kun nga ron. Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasi nga darikrik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man langan talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tataka na yun ti panagersisyaw. Alang nga ron na. Panawan kayon. Na mapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yey, napanak nga may nagjaging kan nagsumba. Iswakas to iti suot kaw. Sumarampitin matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay akas na ti panangkitam kanya. Ngay Rika. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, jay ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika.
Uray bakitan. Musik sila tabak. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y, hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an anayam itibagimon manipod at dan babaonin nyo balasang kau. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaonin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan. Kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan na. Magusto at ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Huwag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inakto gumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay, na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang tisukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting da dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin. Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kasano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad ka na singpad ni nana mo na. Kamjamit nga anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nana. Iso asyak tagad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay amuyumot nga da ije abroad ti ina dagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw nin. Taysan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang datakan niya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisimnublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ang tangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat ag sadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin mo no sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga min taal-ala ama. Han nga dagijay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na, kandihan nga man nagdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunin ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabang ibang nga ile.
Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Diyan pa na kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkay di ah. Katuwanan natan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan, anayak. Anting, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga agsango nga mangan, ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wala, anting. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Hay, nabasa nga minta short pan ko, di naglaba ka, anting. Kan agdi ko sakmutlan madamdama. Ay, umay ka nga rudbita kang kay ti pagsukatam. Adahan nga ususaran niya angkal mo nga short na. Sige, anting. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay kakit din. Mapantabi ti di kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, oo na, ante. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permiti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na idi. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmut ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam na lang. Nasapa nag-ring ni Rika. Isosap sa bulag. Awan mo't dito kusina. Ganuran ni Hayden na kanakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, adainyag ko apandisal. Ikapiyo, baraw. Sige, edi suyo di talumisana lang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ko? Ni Hayden nga itatang. Saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrak iti trabaho. Tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin, nanang. Nagtaraydan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutak mat ha? Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodin. Subliak pa laang. Haanan.
Ni Haydin tagtante ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Nung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan mo inarkilada pang sukon kanya. Ni, apay nga kasta? Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidan ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kinang Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka, anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga ornosan tayo tinagbaitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. Noy kan nakitimay sa pay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mga laiti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agdin na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apag bababoyak iti kastaunain. Inawat ko nga rod tigas at ko iti asawak, tanya ngay kat nagbasulak mat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensya na. Nagkampante ak ngami napakawanan nakda sawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga wawir kadagiti kakaanaka. Alakastan, tigayam mo, Rika. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang! Biyana! Ita, taddan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Same, Rosa. Ay, awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa iti panunot ko na itabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana ang makiin na yat. Kan may sa. Kaslaawan mo't makita ka matino a lalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar aram kan ka, Rosa. Adua, ngam awan nga rod makita ka limpyo kadakwada. No saan nga artak, sugador. No saan mat, istambay. At dapat agar-aram kanyak agtatakaw ah. Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga ron. Adamot te awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid hunay. Manmanumot ti kasdya lalaki. Sao, makarengreng. Uri lagparparasyak di katay nang agsasaunok wa. Iso dinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road, tapatsik nga dantulat talimpyo nga agdaton kang kanak ko. Kat sika nga ay Same, awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaaram nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awang kurso na kadakwada. Malanga road,
Urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Katsapay ko ma, tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manut tawundan, ngem awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dangatay na ikari para kadakwada? Mabaakan dan samut. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain ngamin lagi ti kakabsat ko alalaki. Saklang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaramnak ini. Tano saan, may saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kaday. Awanim magbagak apinikot nak. Inaramnak ko nak. Kat inaklon ka mat. Tima ko na api ko, katay pinilit mo. Sanak mo't apinilit. Ta naging nayat tamad adwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pudno nga inaram ka. Di mo matsang kabalikas takababain. Mala, sore nga rudan bakal. Sore iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan, ta makapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sore nga rudan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpag. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman ka. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. Ando kasta, sabali man ng ti asawa nan. Wan mare, kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dyan anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na. Sa ita masikog manan dyan may kapat anubya na. May kapat tumanan na nga po kumiday jay. Babaero day jay nga anak ko. Dilagnak nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigiddan ng dagiti babae na. Saan mo't day nga may na agsusuka ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raw nga awang magpao ta karelasyon na. No nagsinadan iti nobya na adaman kasukat nan. Kat bareng maudin aday jay anubyan na. Wen ko mga raw tanay may warasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Kat naimbagkan ka amaray tadan apukom. Ngumsyak ngay awan pa'y uray maisa. Anyat ko nagiti anak mo ngay. Ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili daw unay. Saan mo't ti kunak? Ngumjak man amo. Awan pa'y mo't. Ay madanaga na nga rod maray. Mapmapanan ti tawon. Ngum awan pa'y lat kaayan ayat da. Sapay arapa at mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamare tanay wala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaiti apo ko. Sana kaskada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagadumanan tapo ko may. Imadon ti puli may. Mayat kit di ati kasta mare. Kasta kumamot kada kami. Ngumawan pa'y mo't. Di pa'y mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay idandanagak ida nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no saan ton ama ka anak no makiasawa. Tane mapmapanon titawon. Anyat pong panunutam, bibang bakal. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ar-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Urayan ta, ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanon tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang,
Mapan kami nagtrabaho kini Manong. Papan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo, anak ko. Ay, nanang. Umadanin ti kasangay yo. Anyat kayat yo regalo. Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko. Kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatun. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Hala ni nanang. Agarapaap manon. Malawan dumteng to kadidayta. Kano nga'y? Intun madahanon Tas ano nga tala ituin, tatang? May destino ag iti sa bali a lugar. Siyak mo ti baon da iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya. Kahit ada pag nadami jay. Adamag hindi libre ti pag nada ki jay. Iso na lang, tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw. Maikawa kabilakid di itinayaw. Ngam ti pangayata. No may destino ki jay. Maitalo ak iti posisyon ko, tatang. Kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka na ito barok. Sa bagay, baro ka. Awan na asawa kin anak mo ang mapanawam dito eh. Da kami la dadakkel mo akin jay kabusat mo. O nga ro, tatang. No da kayo ti damagay. Palubusan da ka di nga umadayo, tatang. Eh ke, ranya ti desisyon mo. Iso ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan, Nga ron nanang. unay mo't apan nakairanrananan. Tanagdiddan kayo pa'y iti kabsat mo a may distino iti sa bali a lugar. Ay, nga ron Ay, awan may kawa kayo. Nagiddan kami nga umadayo kan ni Manong. No siya kawan problema, kan oray di amayaw, paspasurot mo't laday chay. Mayat kit di tabarang iti yaadayuyo, makasarak kayong iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't. Ising-singit yung lat nga ibagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram kan ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Kat maaddaan kamin tumutin iti apo ko kinitatang yo. Kadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin! Marisilang, adamo nakitak akadwan ni Malo nga anak mo idagsapa. Limabas da ijay balay. Inigaman na mo taybag ni Malo. Ay, asawa naman nanday jay, mare. Ha? Nukas ta, nakiasawa man na ijay babae nga anak mo. Mare. Kabalbalo na lang, hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doon na balo dya anak mo. Ngam basta mabalaw, makasapol maadago si ti asawa na. Kanay, masikog manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan man na dagitay nagadunga po kumay. Ay, imbag man, Mare. Kasta kumamot ka na kami. Arapaap mi ngamin ti maadaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubrahan sa ngarudan kada kamay. Ta anak mga anak dagiti anak may. Ay, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mo't no napili dalaunay. Saan mo't, Mare? Ngam jak man ammo no apay. Hello Manong, kumusta? Masaya at matrosa. Si Kanay, kumusta mo dito lugar ngayon mo? Nasaya at mata Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga ro ti agawid into no maya bulan. Into holiday. Ay, uray siyak Manong. Ngam, adda kadwak nga gawid. Ha? Sino? Kaya nayat ko Manong. Ha? Lokasa? Adamatin kaya na ayat mo, Rosa.
Adda na manong. Si Kangay, adda ka di matin na sirpat mo dito lugar na kay Distinwam? Adamo na ading. Kahit nagaruti sumurot ka niya, ito nagawila. Yung kasla alanganin akpay amang ikuyog kin kuana. Kayawid mo ate, mamam kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan dan numamon da nga adan kaya nayat mo. Angam siyak, Jakam mo no maragsakan daw no saan? Ha? Apa Rosa? Basta. Mabaina ka mabutungak. Jak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmet laang na ikuyog kong agawid no saan. Panunutag pa yan imbag manong. Ha? Bakit? Umuawag na kita anak na dito yung group chat tayo. Kutsong bata mo na. Hello, anak ko. Hello, Nanang! Kumusta? Tatang! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay nasaya at lata Da kayo nga'y kaano ti awid jaw. Agawid kami kini Manong Indon holiday. Talong aldaw ti masungad na holiday kat. Ada ko makanwami nga agawid. Ngam amangan no agungit kayo, nanang, tatang. Asino ti kadwayaw? Apay ko mga agungit kami nga'y. Nang, andan kaya nayat mi kini Manong Sami. Agpaiso sa may. Wala na. Kinuray ni Rosa. At damutin kayan ayat na. Ay na, ay nagsayatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Ikuyog yung ida ang agawid anak ko. No kasta, okay lang kada kayo ni Kuyog Miida? Ay katuan Ay na, magagaran kami makaamamo kadagiti agbalin a manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay. Nalagita yung sangpan mo bakit? Balay sa mo ti aso uno. Pusa. Si kamot, krib ti ubing dagitoy. Ano na kita? Usaran to dagiti apo ko Saggay sa dasami kan Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti ang nakda. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa na kita anak ka? Ket addan kaayan ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. Di addan to na pukota. Ay na. Singin to kumakit di ati ipas nga ida. Tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na, bakit? Sinakbaya mo launa yung tipasawak. Advance ka launa nagpampanuno. Ket di tanto mo la titurong na. Mala, tulungan nak nga agdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain kadagiti agbalin a manugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man. Nay, si ka magayam maribibang. Sumrag ka. Magyaman ak maray. Imaya. Tao may kukumadamagan. Nuad da naglumaan dagiti apo kum abado idi maladaga da paylaeng. Apay, pangusaram maray. Ay, kwa. Usaran to kumadagiti agbalin nga apo ko. At dangaminon kaayan ayat dagiti anak ko, maray. Aya! Ay nasaya at nga rodano kasta maray. Kahit agkasardan, masikugan na yan ni Rosa. Saan pa'y matkit di, maray? Ngum umadaning. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mon kanya, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na, thank you nga rod. Mabitla nga, tayruar ka. Dagito'y pay. Alam mamin dagito yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay na, nagadumo dagito'y abado ti maladagan, mare. Tuwan na, nagado nga po ko ka nangusar ka dagita. Ngamkas la barbaro pay laang dagita. Wun nga rod, nagpipintas pa'y mo.
Mabihit nga min na dumakkel ti ubingitan, mare. Iso na dakkel ang dadagos. Alama min dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumaidan bakas. Wen, on the way da kanon. Nagkukuyog da kano nga upat. At da kano inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kat, paumaidan. Wen nga rod. Asidag da pa'y di siguro na. Ano nagsardo nga tricycle iti batog? Ay iso dalaki di dakitan. Umay ka, taintasabten idan lakay. Darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobyak. Iso mo tinobyok nan, tan, ni Jubito. Naimbag nga oras yun. Nana, tata, agmanuak. Agmanok mat, nana, tata. Sami, Rosa. Apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at ba't ta nakapasyar kayo dito yung lugar may Juvito, Salvadora. Dandan di na kaya't nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga Rod, di na ko maikuyo nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pa'y laing huwag. Ka-income pa'y mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo. Kasjay pa'y. Nang, ay ayatag ni Jubito. Ay ayatak mo ni Salvadora, nanang. Ay, nadya ka mukha na kayo. Pagawitin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kami to iti bilang mga anak Kat isuntong tagbalin nga apo ko yo. Uray da kami, nanang. Kasta ti plano mi kan ni Jubito. Saan ang mabaleng? Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka ka di? May suro mayat ti puso na gitaan lakta. Anya mabalin mo no isudat ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamat, No kayat yaw, ag sinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya, Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. oray siyak mata. Awan to ti pang isukatak ni Jovito. Isulaang tay ayatak. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo ka na kayo. Nasakit ti ulo ka na kayo. Pimanaw mo't lang na gitaan lakta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kasta mga minti pakpakitan patakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan dalaki di mo tinakirelasyon iti lakyun kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay ti pakirelasyonan da. Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naglakay. Kasanong arod amadaan tay ti ado nga po ko. No saan damot ang makaanak kan makaputo. Ayawanan. Saan sa talaga matungpal ti tartari gagayak ang maadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan mo agbalo tumilaeng kaya panunot da. Basta di mo gurang-guraan dagiti anak ta. Bakit? Bagbagam lang ka. Ngam di mo ung-ungtan kin gurang-guraan ida. Tamakan mo masae tirik nada. Isubli ko dagito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mare siling. Nay, apay nga Maray. Saan mo la mausar dagita, Mare? Sayang no nakatambak laang ijay balay. Apay ngay. Gapo ka di tatumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo, Maray. Amo mo lagayam, ngamdamagam pa'y laang mo. Sige, mapana kong agyaman aklaangan, Maray.
Nabayagan asan anagaw-awid kan imaw-awag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot din lakay? Wan nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang at kadagiti kaayan ayat dalakay. Diya ka mo bakay. Ha? Ada tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Bakit? Raguray ka. Dasamay ka ni Rosa dyan imsag. At dadagit anak tabakay. Ha? Upat naman. Kadwa da nga tamanaan dagiti nubyo kun nubya da. Abakla kun tumboy. Tatang. Isu ni Jemina. Nubya. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag nga orasyon, Nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mato'y nubya manak ko. Una nang. Ket tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, kisumot ni Gary, nobyo. Raguray ka, Rosa. Kasladakkel ta dyan mo Masikugak matatang. Agpatabulan ng tisikog ko. Ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atag-taga-inop laang? Tulagan tayo matunti kasarmi ka ni Gary. Ngamin, masikuga kon. Ay na, pinaragsak dak itikas tauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon tikasaryaw. Jaknas baalan tinakaro a kinaragsak ko iti daydagundaway, takamaujanan na, maadaan kami mutlaangan iti apo ko. Nangasawa nga rodan dagiti anak ko kat nakaragragsakak, taim madon dagiti apo ko. Tasan laadwa wano upat apo ko no dikat imabutan iti walo. Katipay may isa pagyamanak, nakatumpong dagitan may itinasingpet nga asawa, isa naragsak kami asa nga pamilya, tanasaya at ti ugali dagiti nagbalin a manugang mi. Alakastan, ti kabsat, wanugayem mo, bebang. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang! Biyana! Dalpasen ti kasaryo iti asawa maalan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano jay balay dabak mo. Oray dito'y balay pelang datang. Tapno at dakadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamit, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pela kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka anatangsit amanugang. Sapay ako mamatahang ka nga natangsit nga katugangan. Ha? No natangsit ka, natangtangsitak pay. Hanakmat nga natangsit, nanang. Very humble akto, pay. Ay kat nukas tangarod, agkaalaan tano nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan aman nagdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko ba nga kaya tinaang jud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papanak. Ay, ada ko mamat papanak, nanang. Ah, papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Ha? Nukas ta. Nagloan ka mat. Wan nanang. Apay, nagloan kayo mat. Katuan. Amangan numay may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapadak. Wan, katno day tati pagbibiyagak di balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May
May samat nga agpaiso tinaglunan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Mano lang matidiferensya na. Anya nga ti pangusaran nyo iti inlon nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, inta pa'y mga anta mabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, dahi tala nga ya. Inta nga rod mga ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag ta agururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat kukumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yun nanang. Ay nagkakanat at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay jakmet ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta agawid tayon. Asinot mga wit iti ginatang mungay. Baklaya. Baklayan nga, nagdragsan. At diin harkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo aya inga? Plato mo manay. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka mo gumatang iti pangikabilam. Bayam, tay sunto ti next nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Naitapayan ti utangam. Di ka order mo ito online. Oray ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang. Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Nalalaing mamatay nga aglon di asawam. Ay, uwan nga ro tatang. Kadagito ilang anaamuak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo iti inam. Uwan nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mo. Alon, kunam na nagsuswildo ti dakkel. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayo naghalo-halo nanang. Adda pa'y kwartam aya Belen. At adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun na. Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katun Mala mapantangarudan Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tangag gapoy di talon. Makan amasang putanta dito'y balay. At kamin lakay. Alan anak ko. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Makan amasang putanta dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matantirong mo dito balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, tatang. At dahin take out me kanina na nga kanan nyo. Won.
Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkay dasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan, nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Yes. Kun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada ang nakatugaw iya salas. Kasla kukurot da nga ukay. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Ngamanyat itit ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam. Nga mawam kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibusan tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yan na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo't taniti ugali. Wan nga ro, tatang. Ay, kanahin ko mo't magbaganda sawa. Ngam awan mo't dengdenggan na. Adda pag down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang niyo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo nanak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapantay jay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Ha? Apay, agpapautang? Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron. Mapantayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta? Inga, long time no see. Nasaya at mut, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoy aglaklako lata. Ayun, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito pautangan, friend. Ha? Ay, ay katun. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ulis nga utangon. Kat nag-ado mati ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan tapno pa utangan na ta. Ay, sige nga rod nanang. Yes! Adda man ang kwarta ta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Imbag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag down tayo. Sobrapan. Wen, mala intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanen Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y daytaw. Nay. Nay, aglaladot kay lay tay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manin iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga do nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kau, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga ron. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanan titi balay ko nama. Rimwar damanan. Siguro, at damanin kwartada tatang.
Laki dia. Takasla naman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inuutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng-deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Ha, agbagbagay da talagang agkatugangan. Ay nasa yatay may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan di asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadana ng kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusan. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ta asawa ni Belen, kananang mo ni Maringga, iswasikan na ti singirak. Mala, bayad nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawa ko nana. Nasaya at met, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisaritaken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kanayunan mi kumapay ti utang mi kan ka, friend. Kanya, Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. ay sos, malugyak mata. Naimbag kuma, nondan nobyak ka na kayo, ta ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo, kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tayo. Asawag ti may sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, ha? Da kayo atahan ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak may maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa. Kayat ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulungan ngaglako iti ules. Kwa. O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa tanya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kawas mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan mi nga rodje utangan men niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu di damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di oray awawan. Oray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparang kenkwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ha? Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito.
Inpan panawagan datameten Belen. Ay, huwan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. ay, Rupa yung makinibilay. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog ko laang idi anagutang. Kat inraman na mutang. nene, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo matnanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasati bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Muston, di kagapan. Nakababain kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon. Takababa inday ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayo na. Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Mapanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kanu sumurot ka kanyak. Tanusyak. Jak kaya tagtali na ag diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro, tatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakid di makikarpintiro ija enda ang kalbang. Sige, tatang. Sumurutak ka na kayo. Tapay nga'y apinanawan da kami lakay. Wayne, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsaw iti kasta. Heh! Resultan nyo dahil problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Kano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Aniya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Engka gumaan mi nga rod tinagsapul iti trabaho kan ni Belen amanugang ko. Tinakdaran mat dalakay ko kan anak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray daan nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no ape akas jay tinaramid da, ta naglablabas kami mat ngamin iti manugang ko. Alakastan, pigay mo, Inga. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang! Biyana! Manang Rima, apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayjay asukir. Imbagak lang aruda na saan na dayjay ti arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga rumay tapadasan ti makiinayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinayat. Saan da kaalapdan nga agarem?
Basta pilyong kumamot ti armum Tani, laklakayan ka na makinayat. Kalpasan na, padamimot abakit ti armum. Kasano makaputot ka ngay no kasta. Iso adi ka lamang as asawa no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita manay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami tun kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ya sawa awan na? Awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armo tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubing. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kun sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla kumamot na pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo mi abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaon ng dalay lang nga anak ko. Makaas-asawa day jay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan day jay. Ubing-ubing samot ti panunot day jay. Saan mo't style na la day jay. Ngam nasingput kun nagagat day jay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasam to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. No aklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamo amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa. Mayatun! Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kun iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa Jacob sa tanya manang Rima. Wan ko mga road, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga roda manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga road. Adanton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen ag naudda iti libre dito'y balay. Di libre to mati panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayon ni Elisa angam da Juana mag. Bakit ni Juana, dinan kabalan tagtrabaho day jay. Wen kano inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Uray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayaat nga raw. At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw? Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. Ananwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Kan siyempre good boy akas jay. Kandi medyo kabalan na pa'y kumama. Kabalan na tay. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Ano nga'y ibaga kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ayawan
Inkarida nga raw ano mga sawaak. Ket isuda tiyag gastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw. Isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga ron ajay masawam taw. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jag pa'y sungamin amay. Armanak. Kaya nak. Tano siya kawang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agad. Sana rupa. I love you nga Ruden, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan tati panawan. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Yakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nakmat adagaws. Ket kasano, tulagan tayon ti kasarya. Ay ket na kayo Pasensya na awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho kung sa anak ka nakaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas ka na kayaw. Sana problema dayta, da kami ti makaamukin karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin, ading kaw. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasin ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingput dayjay. Patyo ka din ang tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Api ngamin asaan anang asawa hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo ta nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka na di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Uray ta na tayo laang tagkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijay nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijay nada. Di da kayat. Kayat da ka na tag na di family house may. Mas komportable da ka na. No da kami ngagkakabsat tagkakabalay. Tada kami nagitay manugang da asaan da akaalaan. Ay wana. Kaslan na sing pamaki, di na manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana ngagbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? Nukasta? Ni nanahwana tis tayo asawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima. Di na kayat ta bakit ka naon. Si Kati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sa amala ng aram kanya, krimo. Saan mo't si kakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatin nak tikasken ka nga ubing. Isuan nakaragrag sakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaud kayon adito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Saan yun problemaan ti makan, tada kami ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon.
marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Si kan ate makamong agdalos ka nagluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglabaan niya, Elisa. Ha? Ako na manang. Kat, anya matimak ko na marimaw. Ay kauwan lat ka Paspasurot kami lat na kada kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusin nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? Maya, dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikaw, aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi madirinak. Aglaladutak. Iso pasensya ka. Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat ko akanan. Nagriga talaga. Ala, Sam, naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayo na na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho di ti balay. Taas-as si kasukmat di asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakaputo ta kadagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanain. Tauray hustaon. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan tayo gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, Manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay doang nga anak yaw. Jak may baga, Manang, tanay. Napigsaak pa'y maut. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapol iti pakisidelinak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti konstruksyon talakayak kanon, Manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay, sanabali Tain kariyo mo at suportaran nyo dagit agbaling nga anak may. Saan aya, Manang? Masikugman meten ni Elisa, Manang. Anya, ay sus, pinagbigyan talang arod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan damanan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagi jay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumot na ti suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Ang kasano nga numanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo tayong karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta.
Elisa, agbakasyon ka pa ang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kastati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kastati ko na yung manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar na kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang construction na kunam. Nasyan di kumpare kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, Merimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay data dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng. Ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangaro di silid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Reme. Ay, wen nga roda. Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juana Lakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw dadaditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguro nga agsikog ni Elisa ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog ka mo't, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa, katsingin ka na o. Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, ah? Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan may. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta ado nga anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kano nayunan nyo pa'y na kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mata, ading ko. Ay, pasensya kayo na, manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin ngayon pas ngay ko. Sana naman nayunan day jay. Rumbang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga ay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Ta husto kumantiin na nga anak yaw. Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga agabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, ah? Tapno guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Ni tamang namnamalatan kadama ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan nakta. Ay, pasensya ka na. Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Ang lakayak mo't ngaminain. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, rimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo iti papanam to apagilyan, ah. Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalang ti asawam, Elisa.
Wen, Remo, di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang ronante amain. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Nag-abroad nga rod ta sawak ket kaasina nakornong kami mat iti pinagbalay mi ket limasin kami ni iti pagnadan. Aging gayta da pala iti abroad ta sawa ket siyak matimang tartaripato kadagiti anak mi. Ket ngay damutten kwarta ti asawak jakon inubliga dagiti kakabsat ko amangted iti suporta tamasya anak met kadakwada ta nakapsutdan. Ngam kit di mangmangtad damet latay ti tulong da kadagiti anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tigayem mo, Remo. Please like, share, and subscribe. Thank you.